kade singesikhathi sonesi somkhuhlane weCovid. Kusibulele futhi kakhulu. Lapha nje sengikhuluma sengingumzali ngoba sengihleze ekhaya. Kusibulele kakhulu ebantwaneni bethu. Uthenge ngokuthi sokulomkhuhlane weCovid, abantwana bahlale emakhaya. Behleze emakhaya, kwahle kwaba labo baba labo mama. Sagcina obaba labo mama emakhaya. Thina sithi sigcina abantwana. Abantwana lanxa umntwana ebuyele esikole engasithwalanga, kodwa akusela mntwana. Abantwana sebengobaba labo mama, akusela nto futhi abayitshelwa bezwe abantwana bethu. So iCovid siyahle yasibulalela abantwana wesi sesikweyinyimpi ngabantwana bethu. Abantwana balabantwana lanxa engela mntwana ethe waba lenhlanhla phela wangazuza umntwana, kodwa asilabantwana khona ngale secondary. Silabo mama labo baba la khona apha primary ngokufanayo. Umntwana uficele 13 years umfica ukukhulumela into engathi kuthiwa ngumuntu osele 7 years wenda. Abantwana asiselabo COVID. Asilabantwana. Sebesibisele back to empini. Ngenye impi esiyilwayo ngeCovid. Kubabulela abantwana bethu. So nxa abantwana balama 13 years 14 years bezithwala. Okwenza ukuthi izakhamizi zingababophisa abantu laba kuyini ngoba licala phela ukuzithwalisa umuntu ole 13 years. Esigabeni yindaba singababophisa abantu laba. Lokho ngaza ke ngithi ngikuphendulele isigaba. Kungaba ngumbuzo singawuphose ebantwini ukuthi kade kuyini indaba umntwana ngazithwalele 13 14 years kungabotshiswana. Kodwa ububo bunjalo bukhona esigabeni. Abantwana bayazithwala 13 14 years kumbe asaziwe ukuthi ngesikabani kodwa umntwana uzithwele. So lina ngokubona kwenu kuyini okungayenzakala khathesi njana iCovid singani sideda. Kuyini okungayenzakala esigabeni ebantwaneni ngasikhangela abantwana labo baba labo mama sebekhona likhuluma ngabo. Bangancediseka kanjani? Mina ngibona ngathi abantwana laba bangancediseka ekutheni bake bagcinwe bebusy all the time. Bengabi lesikhathi sokuthiwa basebhoreni bangaphinga bake bagcinwe bebusy nje behlale encebe fundiswa ngithi mbe bake kubuyele kulokhuyana okwezolo obekusiba lama clubs bekulama domestic science bafundisa ukupheka bafundisa ukuthunga. Ungambuza umntwana wanamhle njalo engumama le 13 14 years uthi akunjela into okuthiwa i-cross stitch kuyini yi-back stitch kuyini ngakwazi nxa kungabuya izikole ezinjalo ebantwaneni bethu ngoba kwesinye isikhathi sibathatha sibe sezikolo benjana sebengomama labo baba uzazuza umntwana ukuthi umntwana isembelethile umbhabhulile emhlane lapha. Umntwana ufuna ukudle okunjani kupheka kuthiweni ngakwazi. Kanti ke nxa kungabuya abantu njobana kunje libuyile kube yinto ezefundisa abantu bethu sithi thina bazefundisa ukupheka. I-domestic science liyana esasiyizwe endulo uyakwazi wena ukwazi mina ime ngikwazi okwe-federation. Kuthiwe kule domestic science bafundisa ukupheka, bafundisa ukuthunga, bafundisa ukuwatsha, bafundise khona nje ukuphatha izindlu zabo ukuthi ziphathe kanjani. Ngoba omunye yabevele ngelayo ukuthi asebenzise imetsi yona lana esecondary. Kodwa nxa into eseyifundile uthi kakuthungele kade sikwaphana umama lwana engihlezi phansi kwakhe lapha. Ungathi kakuthungela i-cross stitch yena lumama ukuthungela i-cross stitch udane amalembu lana ayefakwe emasofeni. Abanamhla abantwana bakwazi. Yikho ngithi mina sibe singakucela nxa uNkulunkulu sethe wavula ingqondo yabantu bakhe njengoba letha kwakhe emhlabeni. Abake basilethele izikolo ezizasisizela abantu abethu labana o 13 years mothers. Izikolo ezizasiza bona abana abantwana. Bese sikolo benjana.
bafundisa ukupheka ukuthunga izinto abazazibona la amaphilocase lana athunga iscalloping wathi bakubeke ezindlini zabo kumbe kungabanceda uNkulunkulu nxa ethe wangenela elifisa ukuthi likutshele otitsha labantu bezikolo kuyini nxa lingakungahlaliswa headmaster lapha labo minister we education message bani mina eyami message ngabanye ngingathi mina khonokho lokho ngikutsho abantwana ke sibuyeleni ku education ye federation eyayifundisa umntwana umsebenzi wezandla ubaba afundisa ukubaza abaziphini abazukhezo umama afundisa ukuthunga athunga iphilocase yakhe azathunge lesigqoko sikanana wakhe thina sasibathungela abantwana bengaka isigqoko okuthiwa ismoking ungambuza umntwana wanamhla kasazi kwakuceciswa la ake kubuyele bake bakutshontshe imfundiso yena lana endala bayilethe lapha namuhla okwesibili mbese ngisithi sinanzelele ukuthi abantu bethu sibasusa ku grade ECD 1 ake sibasuseni lo teacher oqondileyo ozafike sithi emntwane umteacher ngilimele la angambuzi ngolunye ulimi umteacher ambuza athi wenze njani ubusenzani mfanyana kumbe ngeke kungasisiza so ngomonakalo umbuzo wami ucina ngomonakalo lo obuye le covid yebo libona kulethemba yini ezikolo nje lasesigabeni ebonakaleni oboniwe yiCovid la isengezelela phezulu kwalokho esivele sasonakele kudala akulathemba ngoba iqiniso ithemba ulibona mama ungazuthi kulalokho abakutsho ebiza le ezikolo kuthe lilanga lokuthi lizebona ingwalo zabantwana ufike nje ukhangele so ukuthi ubhala njani ufanyana kanti amabhuku abesesikolo kufanele kube le improvement phela akula ubususithi encengo wami ake ntshontshele kulwana kanakawa sihle lapha ufice kuphosa kuhambelana amna kangiboni sibili nxa kungaqhubeka kungayena lindlela hayi sifile isizwe seNkayi ake lisivusele inkayi ifile njengaku education khona sifile iCovid khangisi iphazamisa izinto eziningi hayi wopho singazayi sithi khona hayi iCovid esiwona into eziningi vele singazayi sithi khona 100% hayi iCovid wopho hayi ngingathi iCovid ngabe iCovid ibingekho at least bengaba ngcono kodwa iCovid yesuka siphazamisa izinto eziningi so abantwana ngaphandle kwemisebenzi yezandla kuyini okunye okungayenziwa ukuthi esigabeni lapha ukuze abantwana bavikeleke from ama problems onke la esikhuluma ngawo ama problems lawo kuyini okunye okungayenziwa nebe ngibona kungenziwa esigabeni lapha ukuthi kube le isikole singafundisa abantwana ngibona kungcono ukuthi abantwana bebe lesikole esibafundisa bebe bekwazi ukuthi ikusasa yabo vele imini ngoba lesikole esibafundisa kunje let's kungaba into ezinjenge ukuthi bekube lama ngathi like isikole abazabe sifunda during weekend befundiswa amalokuzeni abalolwazi abadala abalolwazi ukuthi lapha kumele uhambe lapho uhamba so ngaba ngcono esesikuthola kade sezikolo la ama-teachers esithi bafuna i-school fees eseminyaka yona leyana kungafundwa u-2020 lo 2021 abantwana baxotshe esikolo daily kuthiwa hambani liyobuya lezimali zika-2020 lo 2021 kodwa bayakwazi ukuthi babengafundisi ngaleyo mnyaka njalo le COVID yayivalile so asikwazi ukuthi bathi imali yangikhona siyithathe ngani bona babengafundisi yimhlupheni la ngicela futhi lana ukuzwa ngani ukuthi kusaselethemba yini elani elokuthi isigaba seNkayi kuzaba lobungcono anti kathesi ngo2 years abantwana bebengafundi kathesi izikolo sezivuliwe phela so ngokubona kwenu siyabuyela yini esimweni esiright sokuthi abantwana bayafunda kumbe kuba wesi abantwana bajolobela kusibe siyemnyameni okwenza kube wesi
ama-teacher awasekho serious. Ama-teacher lokhu esafuna ukustraka futhi ngoba khathesi okwenza babaxotshe abafuna ukufundisa. So i-situation yangikhona becomes worse. Ayimprove. Abana ngaba ama-teacher bona baconsider ukuthi abantwana bahlezi isikhathi eside bengafundi. Babazwele babafundise enxebe bengaphika. Kodwa lokho bebaxotsha worse. Kuhamba ledinga imali ka-2020 no-2021. Njengoba sokwenza i-situation vele ibe worse. Nxa lizama ukukhulumisana labo izikolo labo headmaster ngendaba zona ezezimali kuyazwisisa bayazwisisa yini? Vele abavumi. Mina ngihambile ngaxolisa banike 5 days. But within those 5 days imali ethu sayifuna nxa ingabuyanga umntwana wakho siyamxotsha futhi. Ngithi ngiyakhangela imali abayifunayo. O30 user 20 user 50 user ngethemu. Ola thina ngokubona kwethu i-COVID ithe ivele isiyonile baba, yaphinda futhi kuleyo yona lento okuthiwa i-dreams. Asikwazi i-dreams leyi imayelana, kodwa sibona ngani isize-disturba kakhulu okwedlula i-COVID. Asikwazi ukuthi i-dreams vela kodwa isize-disturba okwedlula i-COVID. But into ebesiyifisa thina besifisa ukuthi kungaba njani ukuthi abantwana bangamankazana ikakhulu babonelwe ukuthi kumbe bangagcinwa ngezinye indlela ukuze baqede isikolo ngoba abanye they are intelligent but bese kusonakala ukuthi bayamithiswa. Bemithiswa abantu futhi abaningi bakhona bempumalanga. Abaningi ngamakorokotha. Ukuthi umntwana uyasala edammed akanamuntu omsizayo ngabuyeleke esikolo abazali babevele bephuwa bese kusehlula ukuthi uzabuyela thina esikolo umntwana. But besicela ukuthi ngakungatholakala uhlelo olungasiza abantwana laba abangamankazana kakhulu ukuthi babe protected. Khathesi sikhangele indaba yona le e-COVID kulabo kule ingaba phambili eguqeni wathe khona abantwana bangabafana ikakhulu yibo abafuna ukuncediswa ukudlula abangamankazana. Ngoba ngesikhathi se-COVID bona besebengomakorokoza sebemithisa sebehlala egangeni sebesenzani. Likubona njani lokuthi ama-organization ukuba abuyayo asapota kakhulu amankazana okuyiwo abezithwele ngesikhathi sese-COVID ngoba betshona emakhaya beze begcine sebetshona labafana labanye. Lina likubamba njani khonokho njengesakhamuzi sala? Abafana bona labo esikhuluma ngabo babe bengayisibo futhi abamithisileyo. Bangabe bekhona abamithisileyo bemithisene bona bodwa. Kodwa kakhulu abantwana abangabafana babe beswela ukuthi bangenzani ngoba abanamsebenzi bagcine sebesiyakorokoza sebesiyachaya isikorokoza egangeni bebancane be-underage. Kanti abantwana banomele ukuthi bancediswe bafunde baqede loba banikwe imisebenzi ethile ukuze bancediswe ukuthi bakhuliswe bathi bekhula kwaphana benikwe eminye imisebenzi ezabalibazisa ukuze bakhule bayesebenza sebebakhulu. Khathesi mina ngilomntana nami ngaqedanga i-O-level ongumfana. Uthe sensithi kabuyele esikolweni ngenxa ye-COVID wathi mina akasafuni isikolo. Ngathi ukukorokoza vele angifuni ukukorokoza. Uselokhu esiyale useze ngani lilema. Sebengamalema abantwana bagcwele kwapha batshona bedlala amabhora benza akulamsebenzi abayitholayo. Njengoba ngikhulumile ekuqaleni ukuthi thina lapha eMathebeleni akulamsebenzi ngaphandle kwesikorokoza. Lasisikorokoza siyabulala. So laba abantwana abaphume esikolo ngendaba ye-COVID abayala ukubuyela ngezizathu ezitshiyeneyo lina libona ngani bengancediseka njani? Kungayenziwani lapha esigabeni ukuze babe? Ngibona ngani kungaba lemsebenzi yezandla kumbe kube lo muntu nje ongabuya obancedisayo ngoba abantwana labana abaningi ngase befune ukuzincedisa empilweni zabo. Abalapahla abalalutho abagqokanga abafuna ukuba lamafoni sebefuna phela antu yabona ukuthi khathesi siku-generation enjani egijima kakhulu edinga ukufuna kakhulu. So bona labantwana ababe befuna kakhulu badinga ukuthi ngabayazuza imisebenzi ethile yezandla ngoba safundanga phela. Kanti uzawuthatha umsebenzi wokufunda yena engafundanga. So sidinga ukuthi ngabe kuyatholakala imisebenzi yezandla engabancedisa abantwana labana ukuze bale belokhu bebenjani
bekhuliswe bekuyona lani imisebenzi ukuze bangaqalisi ukuthi bagcine sebeyizigebengu bagcine sebesenza lokhu lalokhu. Thina siyahawula emandebeleni bayithi sesifika lokuthi singakhulumani asikwazi ukuthi sikhulumeni ngoba kulantwe ekhona vele singathi njengoba libona ukuthi igwadule kunje angaqalisa ngapha umntwana ngaphandle esikolo kothe. So okwenza ukuthi abantwana bayale ukubuyela ezikolo especially khathesi after iminyaka le engu-2 abayiluzileyo ngesikhathi se-COVID ngokuthi ezikolo akufundwa kumbe ungaze ufunde akulancedo ngokubona kwenu yindaba abantwana bengafuni ukubuyela esikolo. Ikakhulu vele ezikolo vele akufundwa ungakhangela vele akusafundwa sekuthiwa umzali nguye omele afundise umntwana ekhaya. Sekuthiwa umzali nguye osekumele afundise umntwana ekhaya. Ungayekela wena mzali ukumfundisa uyamuzwe sithi lama soze ngikuncedise ngoba wena ufundisa ukuncedisa ngomntwana wakho uyamnyekela utitsha esikolo umntwana. Uke wabuya omunye utitsha mina sibili kimi wathi nxa ungafuni ukuthi ungincedise ngomntwana la mzali unyekela. Bafuna ukuncediswa njani? Umama wesishonini bamnika umsebenzi uthe kaye wenza ngikhalo mzali. Angabuye engawenzanga umsebenzi wena sekuthiwa wena mzali ungasafuni ukuncedisa umntwana. Phela lathi imisebenzi anti yabe iminingi emakhaya. Okunye ukufundwa sesingakwazi. Ngoba khathesi sekule curriculum entsha esingayaziyo ukuthi itshonile ukuthi kuze kufundiswane amabhuku asemaningi akucaci lokuthi kuyini okukhulunywa. Ukuza distorta nje amandebele ingqondo ziphambane kuphela. So ukwenza ukuthi abantwana bagcine bengasafuni ngoba abantwana kuningi ngoba kufundayo okungacaciyo okungathwani amatitsha asafuna ukufundisa abezidlalele nje kuphela ngezinto. Njengesekondari lapha lingahamba ubuhlungu kakhulu. Abantwana bafunde vele. So sibuyele futhi endaweni besidinga ukuthi thina ngathi nxa kungaqhatshwa abantwana bakithi abazakwazi ukuthi umntwana ngoba khona apha silaba abantwana abantwana bakithi abafundisa abantwana emakhaya bayafunda abantwana futhi kwesinye isikhathi ugcine siyapasa esefundiswa ekhaya kodwa nxa ingale esikole akula lutho olufundayo khathi bazafundiswa yini befundiswa amashona njengesekondari yethu igcwele amashona wodwa. I-problem isekuthini i-COVID yayenza kwahle isimo sakhona samamatheka ngendaba yokuthi vele kufundisa abantu sahle samemetheka kwahle ngoba abantwana befundiswa bengafundiswa lutho plus abantwana bephuma vele ezikolo behlezi kungela lutho vele abalalo engqondweni yabo ungasoze umbone ngikhaya ethatha ibhuku ebala ungavele kazihluphi njengabafana bayabe bengazihluphi batshona eground bona